Anyalaki din! Naimbag nga orasyo amin papagayam. Isagot mi ka na kayo, ti may samanan nga istorya nga inkam pinaulwan. Padano, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Bakit? Rumwara kaon. Sa dinumanen ti papanam Pedring, adalo man ti rabi iya. Ay kat mapanag agpadanom iji taltalon ko bakit? Agpadanom ka manen? Nagpadanom ka manen idi na minsan ngal daw. Wen, Gina, bakit? Masapaw ti adu-adanaw iji taltalonag, tapno saan amamagaan? Kanayon kalakit din ama pan agpadanom? Ang mga numalayusan di taltalunam. Ay, may mayat ki di ano malayaws, tapno nabasa ti daga kan nalakang agbunga dagiti mulak. Makaamu ka, Pedring. Basta di ka unay agbayag iti taltalon, ta delikado dagiti ulag, ha? Awan ti romba, nga pagdanagam, bakit? Apay nga rod anagimot ka iti tuwalya, agdigos ka iti taltalon? Ay, husto ka, bakit? Agdigosak iji irigasyon no madamdama. Kasta ngagpaisaw. Apay day tatwalya nga imot mo, Pedring. Pag-apta diti karuutan, Rosana. Awan ka diti nakakita ken ka nga imay dito'y taltalon, Pedring. Ay, awan, Rosana. Naganaan na, dak. Diyak kayat nga da makakita ka data. Rumbang laang, maichismis talakit din no da makakita ka data dito'y taltalon. Amumat abalo ak itinabiyag, ken si aasawa ka mat. Awan ti rumbang nga pagdanagam, Rosana. Agtalinaed alimad ti relasyon ta. Pedring, Rosana, ay ayatan ka. Diyak kayat amapo ko kay tibiyag ko. bolero. No talaga nga'y ayatan na. Apay nga rod adi mo pala sinaan ni Gina nga asawam. Katdatan ti agden na. O, makitam? Sabali ti reaksyon mo iti imbaga. Saan aday tati pagsaritaan ta, Rosana? Oh my kaman, Kitty. Ay, naunay ka. Agtutur ka mat Pedring. Di ka lang makatuturan. Ipaidanak matla adagosan. Mailiw ang naminin kan ka, Rosana. Ay na, nagbanglo ka talaga. Ay, na. Ay, makikiang kita. Di mo unay, Pedring. Ay na. Naggapwam, Pedring. Nagsapa ka mutay na masabat ka dito'y parangan. Ay kat napanak nagpadanom tatang. Anya, unak man no nagpadanom ka, hindi na minsan nga aldaw. Kurang jay danom ti taltalon ko, tatang. Iswa nagpadanumak man. Una yun day ta, Pedring. Kanayon kalaki din nga agpadanom. Ang mga numalabas mo ti agpadanom, kat malayos dagiti mulam. Anya laki din ni tatang. Pakibyangan na pailang ti panagpadanom ko. Mas daawak lang amin. Rinabiya mapan ka agpadanom. Nagagat kalauna yan. Agsapa mo tayo no agawid ka. Ay katuwan tatang. Agkagatak tapno saan kami agbisen kini Gina nga asawa. Apay ang nag-jacket ka, Pedring, sa dino ti papanam. Mapana ka ni jitalon ko, bakit? Rinabi ka mat na mapan ichitalon mo. Agina na ka mat Adupay, ti padanumak amulak, bakit? Saan pa analpas ti padanumak? Agpadanom ka manan. Wen, bakit? Ad-adumot la ti maapit ko no kanayo nagpadanom. Mabalin mat nga agpadanom ka iti bigat. Aldaw wano malam.
May mayat tagpadanom iti rabi, tanalamlam mi esti panawin, bakit? Saan ako na Amerikatan? Wan nga mapuyatan ka met, lakay. Ayos lang, bakit? Kasta talaga. Ano sa kun ati mapuyatan, basta maasikaso ka na yung bagdag iti mulak. Rosana, ay ayatan ka unay-unay. Ay ayatan ka mat unay-unay, Pedring. Nagbanglo ka man, Rosana. Ay na. Ay dinak nga rod agkan dita atani. Ay Maria ka. Ay na. Nay, adda nagkarasakas iti san unay nga dayaw, Rosana. Ay na, ang mga noada tao, Pedring. Adda ka di tao dita. Awan mati sumungpat. Ang mga marabutit lang ti nagkarasakas, Rosana. Pedring. Ay, ituloy taki din arami din ta, Rosana. Ay na dinak agkan dita ulak mat. Maria ka, Pedring. Ay na. Ay na. Nagapwam, pari Pedring. Nagsapakaari mo ara. Ay katuan pare Victor. Napanak nagpadanaw. Naglawagayam ti padpadano, ma'am. Pari Pedring. Iso na lang tanasamak di talon mo. Amangan no pagbalayan ti uleg. Saan mo't anasamag di talon ko, pare Victor? Kanayon ko mo't adalusan na. Uray ka na yun adalusam ti talon mo. Nalakalatangag tubo ti ruot. Mayat apagiwaywayan iti kalding. Tanaraber di ruot na. Aha. Bilibaken ka, pari Pedring. Nagaget ka mapan iti talon mo. Nga uray no rabiin. Ay talaga kasta, pare Victor. Naskan niya gagatak, tapno adunto ti maapit kaw. Kaya't ka kumatuladen. Tapno adumat ti maapit ko. Ngem saanen. Tuladan naglata, tapno adunto mat ti maapit mo, pare Victor. Saanen, pari Pedring? Amangan no makaapit ak tulaang iti sakit tinakam. Anya? Apay, Pedring. Hanya ti aramidam ijay talon mo. Rinabi ka arumwar. Agpadpadanumak, nanang. Apay, saan pa'y analpas ti panagpadanom mo? Ay, saan pa, nanang? Nalawa pa di padpadanumak katalon ko. Nalabos mo't daytan a kinagagat mo, Pedring. Kasla di ka mabambanog. Anya, laki din ni nanang. Dilawin nyo man ang tararamidag. Mas daawak lang nga may nanak ko. Mabalin kamot nga agpadanom iti bigat wenno aldaw. May mayat tirabi, tanalamiis, nanang. Didak ka di pakadanagan, tamok tararamidag. Agin na nakamot Pedring. Kumut-kutong kan gapo iti kanayon mo apa nagpadpadanom. Napigsa ti bagik, nanang. Awan ti rumbag nga pagdanagan niyaw. Lakay. Uy, lakay. Arakopan nakmanmot Kakaiso na saan ka na pa nagpadanong ita arabi Parbangon agtaon na mapanagpadanaw, bakit? Kunak man no saan ka arumwar ita? Rumwarak no parbangon.
Ara ko nakman nga rod lakay. Apay, di ka mailiw kanya. Kayat ko pa iti maturog, Gina. Anya ka matin, Pedring. Sapay ka digdigos ko. Nagbangluak. Jak pa'y masango ita. Bakit? No bigaton. Anya? Ipabigat mo pa'y laang? Maturog takit din, bakit? Makabanog da ita pampanunutan. Uy, naglangto ka kasinsin Rosana. Ha? Apay ibagam anaglang tuak kasinsin Victor. Masibsibugan ka ngamin, iso analang to ka. Anya ti kayat mo asawan kasinsin Victor. Amang ano dandani nagbunga dagiti mula, akanayon amapadpadano man. Ay na di ka maawatan kasinsin. Anya amula asasawam dita. Ha? Awan! Lipatam latan di imbagakan ka. Ni mo't Pedring ti tataulan ti asaw. Bakit? Wen nga rod lakay. Sa dinungay ti papanan na ket rabi una yan. Nay, agturong mo't iti daya apas ti paraangan. Nalabit amapanmanen ijay talon na lakay. Basta awakken kwa na. Tarinabiya mapan ijay taltalon na. Di na nga rod kanu kaya ti mainitan. Iso arabi amapan ijay talon na. Naidumdo mamati panagtrabaho ni Pedring iti talon na. Rabi ama panagtrabaho. Ken kanayon nga ibaga na nga agpadanaw. Wen nga rod lakay. Kanayon na apadanuman dagiti mula na. Ay no, mailiwak manin ken Rosana. Ay na, di nakarot arakupan iti nairot ang Pedring. Saan ka makaangas? Ay no, mailiwak nga ron ken Rosana. Oray siya. Mailiwak miten kan ka, Pedring. Ay no, ay ayatan ka talaga, Rosana. Ay ayatan ka mat, Pedring. I love you, Rosana. I love you too, Pedring. Aha. Adda nagkarasa kasi tisan unay nga tayo, Rosana. Ay na, amang ano ada tao, Pedring. Adda ka di tao dita. Ay, pusa mo't lagayam, Rosana. Ay, kunak lakit din no adamang sisiim kadata, Pedring. Ay, awan ti umay a tao dito, uy. Kaputa rabi unayan, Rosana. Nay, mayat ti sasagawisiwam di ti paraangan pare Victor. Wala, pari Pedring. Nagapuam ngay. Ay kat ije balay pare. Inakman gumatang itinaima sa sidain may. Tay bulalo tiga tangem. Tapno napig sa titumang mungag padanom, pari Pedring. Mangan ka itiado. Tane, naglawa pa ije padpadano, ma'am. Nay, jak kursunada ti panagisam mo pare Victor. Ay.
Di mo kumaikan iti sa bala kay papanan ti panagisam ko, pare Pedring, ha? Kaslada kayat mo nga ibaga kanya ka. Awan? Kat, kano ka nga agapit iti mulam? Ha? Ay, kwa. Mabayag pa pare. Ay, kunak no mabiitan. Takanayon mo't nga minti pa nagpadanom mo. Ay, katagbungadan tulat ta. Ano madanon pare? Sige. Panawan ka pa, tayo nagman gumatangag paiso iti bulalaw asida in mikin ni bakit kaw? Ay na, Di mo unay ti mangan Pedring. Ah. Kas ka lang mabisbisinan. nagimas nga rod ti mangan bakit, ay na. Nagrawat ka mat amangan. Ngam akas la kumutkutong ka na kay. Agsarming ka, takitam day tamatam. Nagdadakkelan dagiti eyebags mo. Naglitem pa yun taglawlaw ti matam. Tila madlaw mo, mate, bakit? Uy, Pedring, gadan samot tan sakit mo. Anya kumangay ti sakit kaw, Gina. Ingka kiti agpa-check up. Sabali at talaga tilangam. Di kan tumat ngamin matmaturog, takanayin kalatan ng agpadpadan no medyo talon mo. Awan, ti sakit ko. Wano? Agar aramat kamutan iti droga. Iso ako mutkutong ka. Anya laki din ni bakit? Tila madlaw mo. Sa anak nga gar-aramat iti maipari ta droga. Ala, ituloy mo kidin ti mangan. Sana dayta ti pagsarsaritaan ta. Pedring, Apay, Rosana, naglitay ka, mate. Imbis kumaan na ragsak ka, ta nagkita tamanin dito kataltalunan. kwa. Kwa. Apay, at ka di ibagam kanyak, Rosana? Napatagtibag akan ka, Pedring. Naskan apanawa mo ni Gina nga asawam. Katdatan ti agdan na. Anya ti kahit mo asawan, Rosana? Agdadagsanak, Pedring. Duwan abulan sa anak-anak sa ngaili. Anya? Juan Pedring, masikugak. Ay, saan? Saan na mabalain? Ay, dakkel ariribog ti mapasamak no kasta, Rosana. No di mo sungbatan ti sikug ko. Siyak amis mo ti mapan ije balayo. Kat agnaedak matan ijay. Anya? Apay nga may kaditi balay. Kanapay day ta nagdakkel abag nga imad mo, Rosana. Agnaedak kun dito balayo, Gina. Anya ti kahit mo asawan. Naskan asungbatan ni Pedring ti sikug ko. Anya? Masikog ka? Kat ni Pedring ti amaday ta sikog mo? Rosana? Juan Gina, adda relasyon mi kini Pedring nga asawam. Anya? Kasano anapasamak dayta? Ay, papantay tabunin mo, Gina! Ay, pangasay! Ay, dinagtagbatan ba kahit? Awanan ka itibain, Pedring. Sabali mat gayam ti padpadano, ma'am. Niyamat gayam, Rosana, ti pinadpadano, ma'am. Ay, pakawanan pa kahit. Ay, nailawan kami lang. Sikati ayat ay. Nailaw ang tarupam.
Tagbatin ka langan tapno malpasan ti amin. Saan, Gina? Pakawanin na kaon. Jakon ulit ang tinaramid ko, bakit? Talaga di mon maulit inaramid mo. Gaputa makisinak matankan ka, Pedring. Anya, di mo ko maramidin tayo takanyak. Urnusin dati amin. Ay, ayatan ka. Ay, di na ko mapampalawan. Bakit? Papas kaitan nga agpadanom. Tagawid akmatan ni jay lugar mi. Ulbod! Kan man nga lilaw ka alalaki. Ay, saan? Ay, di na ko maparawan. Sikat ay ayatan. Ay, pagkawalan na. Gina, bakit? Anya laki dyan Pedring. Sa bali magkaya mapadanom sinaramid baw. Anya nga ita. Panawan na ka ti asawam. Agsingsing pa kagidain, Pedring. Anya laki dyan. Alah, papagayam. Ditan tinagpatinggaan ti may sapay apakasiritaan iti biyag. Nga intay pinaulwan. Padanom, dito'y drama tayo. Anya laki din. Insurat ni Tia Tina Minisays. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Isagot mi ka na kayo, ti may samanen nga istorya, nga inkam pinaulwan. Basketball. Dito'y drama tayo, aniya laki din. Day tamanin bulam ti igamam, Pedro. Papanamanin aya. Ingkam dumayong agbasketball, Gina, bakit? Ay na, Pedro, day talatan agbas basketball ter aramidin nyo kadagiti babarka, Adam. Saan kan amatatao dito'y balay? Anya laki din to ya asawag. Aya, basketball nga ro, ti pagismat. Una, nga malaman no sumangpot ka dito'y balay. Anya laki din, ni bakit? Di ka kadiag dandanag. Tinapatag. Agawid akpay dito'y balay. Kat, anya nga oras ka manin nga agawid. Ay, jak may baga, bakit? Amang ano, maganasan mi ti agay-aya mi ti basketball, kat rabi kami ton niya gaway. Napanan manin di asawam, Jenny. Napan nagbasketball na nang. Inal daw lakit din ang mapanag basketball ni Pedro, anak ko. Nausam ngamin nga agbasketball, nanang. Una, ngam kaslamot tan barong agtigtignay. Kaslaawan asawa na, nurumrumwar, ta nakapurpurma. Ay na, baybay aklaang ti asawak, nanang. Agkontra kami laang no dilawak tar aramidan na. Kasanon no ada sa baling aramidon ti asawam. Ha? Ay sana maaramid ni Pedro timang loko kanyak, nanang. Isungarod adya kun lapdan iti panagbas-basketball na. Tapno kanayon kami latang agkin na awatan. Sa bagay, awan mo't kit di bibiyang ko iti aramidon ti asawam. Masyanak lang amin kan ka, gaputa kanayon na kaapanawan. Nay, nakapulis ka manan iti pang basketball, Pedro. Wen, bakit? Mapanak manin makibasketball. Anya, rumor ka manan. Wen, bakit? Di kagdanag, tagawid akmat laing diti balay. Ay na, Pedro, kanayon kalatan ama pa nagbasketball. Di ka kadi mabambanog iti day tangar aramidam. Saan? Bakit? Isungarod ti kayat kong aramidin. Di ka pa yan mangmangan dito'y balay.
Sa dino nga iti pangpanganam. Iliblibridak dagiti babarkadak. Bakit? Mangan kalatan no mabisin ka. Kaya't masawan, di ka manin mangan dito'y balay. Saanin bakit? Mga nagtulangan iti papanak. Nakaon. Nasabat ko nila kay Mao. Sa di naman ang tipapanan na anak ko. Napan nagbasketball tatang. Anya? Basketball manain. Un tatang, iso ti pagasman ti asawak. Husto dyan na ko na ninanang Mao anak ko. Anya tinako na ni nanang, tatang. Kaslabaro nga agbibiyag ti asawam. Kaslawan asawa na. Tatang, Apay, di mo lapdan ti kanayon nga iruruwar ti asawam? aga pa kami laeng nulapdak iti pagasman na, tatang. Anya? Ay kat baybay aklatan iti kayat na ama pasamak ah. Wala. Ngamruamen nan ti rumwar akakuyog na dagiti babarkada na. Ipang pangru na nakit din ti panagbasketball na. Nalpas tayo na nagaya-ayam iti basketball, Pedraw. Agawid tayo. Umuna kayo niya gaway, Drolan. At dapay biit papanak. Sa dino pa iti paparam. Basta. Umuna kayo niya gaway. Napatag pa iti papanak. Kunak man no kakuyog mo ni Pedro Anagawe, Drolan. Anda kanupay mapapanan ni Pedraw, Ginay. Sa dino kanu nga iti papanan na. Di na mo imbaga no sa dinaw. Ay sigurado amalumanen asumangpet ni Pedro. Day talatan agbas basketball tar aramiden na. Rabi ikan asim mangpet, Pedro. Imuna pa yan anagawid darolan akakaduam anapan nagayayam iti basketball. Wen, imbagak nga muna atan niya gaway, dadabiit papanak. Sa dino tinapanam, ta saan ka nakikuyog ka darolan anagawid? Ha? Kwa. Napanak nagbasketball, bakit? Kunak man nunalpas kayon anag basketball. Ha? Kwa. At dapay nakaiayamak iti basketball. Ti kahit ko asawain, sa balay, ti kadwak ka na pan nagbasketball. Anya? Uwain, kasta nagpaiso, bakit? Sa balay agrubaw, ti nakikuyugak ka na pan nagayayam iti basketball. Igaman maninday tabulang, Pedro. Mapanak man ay nagayayam iti basketball, bakit? Bigbigat, mapan ka manin ag basketball. Bakit? Naisumak nga rod niya kay ayam iti basketball. Unangam kanayon kan nga awan dito'y balay. Di nakpayin matulungan, lakay. Ay, pasensya ka, no di ka matulungan niyag trabaho diti balay. At danto latta ti pan nakasangaw katumulong ka. Pedro, Mala. Innakaon, tanay, orayin da kaon dagiti kakadwak ama pan nagbasketball. di ka pa'y nagarmusar, lakay. Agar mo sarag to na di papanak, bakal. Amo ka din bakit mga umay ka dito'y balay, Pedro, ha? Saan, katay? Apay ko mga ibagak ngay. Rumbang lang adi na maamuan ti relasyon ta. Imbagak matunkan ka? Ada talangan ti agdan na kasagasawa? Ha? Kwa, di kagdanag. Ta, kanayo nakmat lang umay diti dagusmaw. Di kayat ko.
Dito'y ka na maturog. Di ka nagawid iji balayo. Ay, sana mabalin katay. Apay kumasaan ang mabalin, kat ay ayatin nakmat. Kwa, basta kanayo naklatan nga umay dito dagus mo. Oray, agmalmalumak ditaw. Basta makadena ka. Katay. Talaga, Pedro? Iuwan katay. Inal daw nga umayak dito dagus mo. Magnamnama ka, itimbaga. Mangantaan lakay. Pumuna ka na mangan, bakit? Di ka manin mangan dito'y balay? Mga anak to no mabisinak, bakit? Nabsugak pa yung ngamain. Nanganam ngay. Nagbasketball ka, bakit? Anya kamuton, Pedro. Aw, apay ka day. Saan tan nga agsangsangwa mangan? Kanayon ka nga awan dito'y balay. Ay, pasinsya kan, bakit? Nagbasketballak ngamain. Di nakpayin maasikaso lakay. Kanayon kalatan nga awan. Mala, di kagdanag. Numalpas ti ay ayam mi iti basketball, maasikaso kan anaimbag. Talaga? Wen, bakit? Asikasuan kan taon anaimbag. Sa bali ti madmadlaw ko, Pedraw. Anya ti madmadlaw mao, Roland. Adan sa mo sa bali pagbas-basketballam. Anya? Awisin na mamay, tapno makasara kakmat iti mabalin ko ang pagbasketbulan. Ay, jak maawatan day tangay bagbagam, Roland. Amo ka, Pedraw. Anya nga nga raw ti amam, Roland. Diya ko ni bagbaga, hanggang adda mo nga aramidam. Aha. Talaga nalaing ka mga basketball ah. Lakay, awan ka di ti madmadlaw mo. Awan mat, bakit? Apay aya? Sa bali ti agparparik na kanyak. Anya nga minday taaya. Apay, kayat mo pa'y aya ti agsikog. Ibagam lang Sana day tati kayat ko nga ibaga lakay. May papanday to'y iti manugang ta. Apay ni Pedro amanugang ta. Kaslasan mat a basketball ter aramiden na. Apay anak ko namday ta, bakit? Kanayon na nga ipambarti pa nagbasketball na. Kasla maawa ta kunti kayat mo asawain. Won lakay. Sa bagay, nariknak mo't daytan. Saan laan narikna? Nadlaw ko pa yan. Anya? Saan langan nga agar aramid iti saan anasayaat? Talaga Oh ha? Wen kate. Gaputa kailiw ka manan. Uray siyak mat. Kailiw ka manan, Pedro. Imbagak matan kan ka, adatalaangan ti agdan na. Tapno naragragsak. Dumting to day tangal daw, kate. Uraye mo. Mano nagkuyog kayo anapan nagbasketball kin ni Pedro, Roland? Kwa, sa anak arimwan, anapan nagbasketball ita. Anya nga min ayatim pakadakin ka ni Pedraw. Masapa amapan makibasketball. Anya? Sa dinong iti pagbasketballan na? Di mo amo no sa dino ti pagbasketballan na? Kwa, Jack mo, Ginay. Sa dino nga rin tinapanan ni Pedro. Damagam tulakan kuanan no sa dino ti nagbasketballan na.
Nagapwan Pedro. Napanak nagbasketball bakay. Lukluk ko naksamutan. Ha? Apay ko maalukon ka nga bakay. Addan samutan babae. Apay anak ko nam dayta. Ay, jak maramid tag babae, ta si kalaeng tay ayat. Bakit? Apay nga rod apang panawan nak. Kanayon kalatan amapan ag basketball. Ha? Kwa? Ay ayam lang tay jay. Awan ti sa balay nyar aramidag. Di kag danag, ta kanayon akton di ti balay. Magkanak man nga rod. Day talaga yam. Bakit? Kurang pa iti panangkis mo kanya. Anya ti kahit mo aya. Ado akis Anya? Alan Sige. Ay na. kurang pa ilakay. Ipapaot mo Kwa. Nabanugag anapan nagbasketball. Bakit? Next time tunday ta kayat mo. Ala, pagurayan nakpailaang matlakay. Ay, next time tun, bakit talaga anabanugag nagbasketball? Di ka madanagan. Taagkan ka manayin. Pimbanawon di asawam, anak ko. Pinaliiw mo ka din. Wala nang pinaliiw kon idirabi. At dakain inawag na iti cellphone. Amangan no babae na di ka inawag na, anak ko. Talagang agdwa-dwa akon kankwa na, nanang. Ngamjak la impadpadlaw. Adda nga min mangmangag ko asayang guseng. Nga adda babae nilakay mo. Amo kon ti aramidak. Tapno matiliwan day ti alalaki, nanang. Di mo ibagbagasak tinangidanon kan ka iter aramidin ni Pedro ha? Wenrolan, agyaman na ka. Tiawanan bain ang lalaki. At dagayang babae na. Kanayon ko makita di babae na, Jenny. Diyak lang ngamin agsasao kahit. Para makita. At damot aramidak tapnog nakam. Noan niya tinaramid na. Isumat aramidak. Anya, kayat mo sawan? Aglalaki kamay. Day, nakapulis ka mat, bakit? Papanam nga ay. Mapanak agay ayam iti volleyball. Anya? Kaano pa anapan ka nagayayam iti volleyball? Ita lang. Abay, amom te kay ayam iti volleyball? Amo ka. Naglakat agay ayam iti volleyball. No nalaing ka nga basketball. Nalaingak mat nga ag volleyball. Anya? Sa dino manahin ti papanam. Mapanak man ng agay ayam iti volleyball. Anya? Ay, inal daw ka na mapanagay ayam iti volleyball lang. Si Kantupay. Kanayon ka mapan agay ayam iti basketball. Ha? Isumat ati aramida kita. Mapanak mat agay ayam iti volleyball. Sino ngay dagiti kakadwam? Dua kami laeng nga agay ayam iti volleyball. Anya? Dua kayo laeng nga gay ayam iti volleyball? 1. Kasmet lakan ka. Dua kayo laeng mat nga agay ayam iti basketball. Anya ti kahit mo asawain? Panawan kan. Mapanak agay ayam iti volleyball. No kayat mo, mapantapay mga iti restaurant yan eh. Sige,
Basta si Katimaka mo. Ha? Ginay, anya ti kahit asawon day daw. Sa bali mo't gaya mabalibawal tinapanam. Taadda ka kuyog mo sa bali alalakay. Kat isumat aramidam. Saan ka di mapan kamat agbas basketball? Akadwam ti babaem? Anya? Ha? Ti amom nga ta? Katyak among at da babaem? Iso abay anak taglalaki akmat. Ay, saan? Ay, saan na mabalain? Ay, ayatin ka, Ginay. Ay, di nakisuksukat Amom lagayam ti masakitan, Pedro. No kabailan nak nga isukat. Kabailan kamat nga isukat. Ay, pakawanin na kun pa kahit. Ay, di nakisuksukat iti day tayo lalakay. Agbalbali mo kun. Sina akong ti babae. Anya? Pakawanin na kun aba kahit. Diyak kayat amapukaw kay ti biyangkaw. Sikat ay ayatay. Sina akong ti babae. Anya lagi din. Si kamot ita ti masakitan, Pidraw. Ibaga, ta nakaamiris kan. Anya laki din. Mala, agbalbaliw kan. No, di na kay sukat ni Bakit Baw. Ala, papagayam. Ditan tinagpatinggaan ti may sapay apakasiritaan iti biyag. Nga intay pinaulwan. Basketball. Dito'y drama tayaw. Anya laki din. Insurat ni Tia Tina Minisays. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Nay, kaano pa yan ang rugi ta uyag mau sa Biolakay? Ay, hindi na palabas sa lawas pa ilang. Bakit? Ay kating ka agpa-check up dita health center Adda kanumat ni Doktora Felicima. Kabailag pa imot, bakit? Uminumag lang iti arak, maikatin ti uyag ka. Ay agtala ka man si Kasebyo. Masakit ka lang arudan. Day tapay la arak ti adda dita panunot mau. Kun naklayang mat, bakit? Sana balay? Apa nagtog pa-check up na bigat? Anya bigat pailaan. Mapan kaitan. Di mo urayan, ako mapsot ka. Makaamu ka, no di mo denggan ti bagbagakan ka. Wawawan. Inakngarudan, bakit? Napanan, kat saan pa'y anagpulos? Ay, anya lakit din day tanga asawak aya. Ay na, nagpintas gayam ti doktora na ka-duty dito'y clinic. Anya tinagan niyo, sir? Ay na, nagpintas ay na, nagsiksay, nagpudaw, wow, singkit ti mata na. No amukla ko akas to'y kapintas ti doktora, nagpumada akpay ko sakbay nga imayak ditaw Sir, mangmangag na ka di? Kaslaad na nagapampanunutin nyo Anya nga min ti salsalod sudam, doktora. Anya tinagan nyo, sir? Anya ti pa-check up yo? Ay, umay ko man ipa-check up na ito'y uyag ko, doktora. Ay, dumawat ak mata na iti agas no ada. Dayta ka dilaang, sir? Wen, doktora.
Nay, nakaisom ka mo dita sa ibiyaw. Nakaisubag ayabag. Itaan nakman na bag. Di mo ibaga nga agbanla ka mo tan. Ay, saan mo't abagay? Okay aklaang. Anya laki din na ya. Kumusta nga ito uyok mo? Mayatan, chulaing, bakit? Hanggang, ay, kasla, mariknak, nasakit manin ti sikit ko. Kayat mo ka day, tamasahiyan ka sa ibiyaw. Sana, chulaing, agpa-check upak lang ngayon. Si kamot. Kurang laeng iti masahe day ta. Saan na balay? Takadigdigos kumot. Ay na, namitluak pa'y nagsabon . Napukaw mo ti sakit ti sikit ko, chulaing. Ne. Magic ah. Ay, nagmayat gayam no ibagam amasahinak. Ay no, may katadagos ti sakit ti sikit ko. Anya? Nay, nakapulis ka mat si ibiyaw. Sa dino ti papanam, Mapanak ijay clinic. apay ijay klinik. Apanak agpa-check up ah. Agpa-check up. Wen, ay na. Nagsakit ti tonsillitis kaw. Ang sasarunumatan ti saksakitam sa ibiyaw. Ay, jak man amaw no apay, bakit? Wanaw, adda sa bali papanam. Ay, awan mo't bakit? Ijay laeng clinic ti paparak. Mapanak agpa-check up. Siguradom lang sa ibiyaw. Maamwak laeng agululbot ka. Talagang agsungbat ka kanya. Anya man iti ipa-check up mo, Sebio. Ay, doktora, ay, natunsilak. Ang mga no, ada may rekomendayo nga agas kanyak. Agna nga ka man takitaag, Sebio. Masapol pa'y aya, doktora. Katuan Ay, just kay. Sapay sa anak-anak tutupras. Kan, mga no, maamuan na. Asan apod do tibagbagak. Ay, makamunitan. Tinapatag. Nakitak ni doktora. agpa-check up ka kadi wano saan. Ay, agpa-check up ak, doktora. Agna nga ka nga rodan Sige, doktora. Mhm. Mhm. Kaslaawan mo ti makita ka madikan ka. Kasan nung awan? Kat isak ti makarikrik na, doktora. Ang mga nululbudan naklaang. Ay, isaan ba, doktora? Ay, pudnoan na silak. Kita manan Doktora, awan ka di ti madmadlaw yo? Kas kumaitian niya, Nurse Liliana. Kanayon mat nga umay agpa-check up day di asebyo kada kayo. Ay, oray siyak nga rod. Mas daawak matlaang. Tatunggal check up-ak. Awan mo't makita ka madikan ko, ana. Sa balit agparparik na kanyak, doktora. Anyat kayat mo asawan, Nurse Liliana. Amangan mat no adalimad a panagayat na kada kayo, doktora. Agin sa sakit lang, tapno makita na kayo. Si Kamat, adan asawak, Nurse Liliana. Kan imposible at tutupak day di asebyo. Dagayam da doktora pilisima di ta klinik. Agin sa sakitak manang. Tapno makitak ti doktora. Ay, aday tan. Paumayan ni Chuleng. Ay, rogya akong tagdrama. Ay, anay ko! Anay ko! Anay!
Anay ikaw nagot-ot laon, ay na nagsakitan aya. Anay ko, ay na nagsakit ti tiyan ko, bakit? Anya ti mapaspasamakan ka, Sebyaw. Ay na nagsakit na talaga ti tiyan ko, ay na. Manan? Nasaysaya at siguro no itaray kan ijay klinik. Saan ang tsuleng? Saglangan ti mapanagpa-check up. Ay na, nagsakit na talaga. Sa nabalit na kapailagpay, mate. Kasano ngay numatay ka di tadalan? Ay na. Mataya ka na ako, saan mo ta? Kasano ngay numatay ka di tadalan kat awan ti makakita ken ka? Ay ko nagsakit na talaga. Apay masapol nga agpumada ka kat agpa-check up ka laang Sebyaw. Anya laki din ti asawa kaya. Agpumadaag tapno saan anak kababayin kini doktora. Kunak man no nasakit ti tiyan mo. Ay, wun mata. Naimbag man ta kabaalampay laang ti agpumada. Uray na sakit ti tiyan mo. Ay, wun kababayin mata no kastoy latan ti pormak. Ay, mabitlaeng, tag sapato sakbay. Sakbay, nga grubwata. Ay na, nagpinta sa talaga ti doktora. Ay, kisablips pa'y. Iso na laeng ta. At damot ten ti asawa na. Ay, kat iso na laeng ta at damot ten asawa na. Angem sa nabalay. No mapag-asatarak. Mabalinmat niya ilimod mi ti relasyon na. Next! Pare Sebyaw, si Kanti sumarunong agpa-check up. Ay, sa bali manin ti mapampanunod ka. Pare Sebyaw, anya ka di man ti pampanunutan. Apakas na tikitam ka ni doktora. Uray lagtid-tid takatay mo paray. Anya jay kunam, pare Orlando. Tiko nak, si Kanti sumaruno ma-check up, tanalpasa ko paray. Ay, sige paray. Mapaan ako ni jay sangaw. Urahin kay Jerwar paray. Kita ma, ang mga numakaisbo ka pa, inodda ka ni ti sangwanan ni doktora paray. Imay kamay dito balay, Mari Chuleng. Ay na, dakil ti parikot ko, Julio. Kunak mata din nakawawagan iti Julio. Mari ko namlatan Anya man ti parikot mo aya? Madanagan ak nga road. Tanagadumot ti sakit amarikrik na ni Sebyaw. Amangan kit din no adda nakaro a sakit na. Nagmayat to pa iti isam na tungkal lumabas dito balay. Ken kaslaawan mo tirikrik nain na. Kunak akit din no da sa bali apapapanan na ididamo. Ngam idi sinurot ko. Ijay klinik mo tinagturungan na. Ay kunakon kat. Nay, apay ngagkatawa ka ngay. Ngamin, nangag ko pagsarsaritaan ti asawam ken ti kumpare na ni Doktora Felicima. Ang mga nogin sa sakit laeng tapno makita na ni Doktora. Ay, wanan niya. Apayajak na panunot dayta. Ay sige Julio, agawid akong. Nasken ang makasaritak ti asawa. Agmay sa oras samot ni Sebyaw di tasiar. Anya ngay aramiden na. Ay, siripek man ijay basit nga about. Adda akon dito asidag ti CR. Siripek kon.
Aday ta. Makita kong aramidan na. Ha? Naglukon da ito asibyaw. Uray basit lang to'y about makitak aladawan ni doktora tikit kitaan na. Nay, apay ngay, inruar na matantikwana. Ay na. Uray adayo ka kanyak. Mariknak nga asideg kalata kanyak. Asideg dito'y pusok. O sidog tarupam. Agsaga na kainton madamdama. Pudno gayam tinaibagan ni Julio kanya ka. Sa anak ngagpapapansin. Amok adumteng tumot lati aldaw nga agayat ka kanyak. Kat inton mapasamak na ita. Asino da ita? Rumwar ka dita sebyaw. Mano nga oras maun dita siar. Tagayam addan sa baling aramidam. Awanan kay tibain sebyaw. Anya man na ti pagpupungtutan bakit? Intad ko amin kan ka. Sa ita, daytoy ti subad mau. Chuling, bakit? Jack mo, no anya da itang ibagbagam. Nakita ti dua matak tinaramid mo dita siyar, sebyaw. Ay, nagbawa sa klaeng. Ti kunam, saan ko nakita pagpanpantasya am tiladawan ni doktora? O anya, di ka makasungbat tapod no timbaga. Di mo mo't pigsaan ta sa Kababain mo't no mangagdagiti karo ba? Mabain ka maamuan dati dakas nga ramid baw, ha? Adak lang arudan nga sawam. Day tapay laladawan ni doktora ti pagipapapasam. Mudtoy day ta cellphone. Ne, apeng inalam nga, dahil silpon ka. Makitam dagito'y aladawan. Agasam, ta inid-edit mo pa'y tiladawan yu adwa. Kan iso pa'y ti wallpaper mo. Ay, awan ti kahit asawan da kita. Bakit? Ay. Anyang awan, ha? Sa anak anang nang, sebyo. Isugayam nga agin sasakit ka. Tapno makitam ni doktora. Ala, ingka agim pakay tapumanaw kan dito'y balay. Anya laki din ti kasti mapaspasamak. Adtoyan dagiti usar mo, sebyaw. Siya kung tinangyim pakay, tanabannog kamot. Ha? Ala, mabalin mo, ti pumanaw. Saan kumamot akasta bakit? Diya kung kaya't makita tarupam dito'y balay, iso a pumanaw kan. Sa dino nga iti papanak. Asawam de taladawan ni doktora. Kan may sa, si kamatan ti makamaw, no sa dino ti papanam, parikot munday ta. Awan mo tararamidak adakas bakit? Ladawan lang mo day jay. Anya nga awan? Anya nga rod ti kaya't asawan tinaramid mo jay siyar? Ay ayamam to pay day ta. Awanan kay tibain. Amok dagitan. Sa anak nga ubeng. Kantap na ibagakan ka. Adan asawa ni doktora. Kat imposible apatulan na ka. Ha? Siyak lang mat ka tinailawan kan ka. Anya laki tinti kastang ibagbagam. Ay, nagsakit unay. Kaya't mo pa itaulitak? Siyak lang tinailawan kan ka, sibyaw. Ay na, nakita ka limabas ti asawam diti balay itay, mare. Ken, adu matawit na. Pinapanaw kun maray. Ha? No kasta, pudno nga dadakas nga ramid na? Wan maray. Ay no, diya ka mo no anya tinagkurangak iti dayja sebyo. Agasam tapag panpantasyaan na pa'y tilarawan ni doktora. Anya? Wan, nakita dagiti dua matak. Nakitak pa'y ngayon na siya. Ay, una yun daytang asawa, mare. Ay, sobran maray. Masaksakitan ako na itinaramid na. Adak nga asawa na hangam naramid na pa'y lang tagbiro kiti sa balay.
Nakaumay ka mo dito'y balay, pare Sibiyaw. Kin badbadom ka di kita awit mo, pare. Mabalin ka day, adituyak pa ilaang balay mo, paray. Ha? Anya tinapasamak, pare. Ay, pinapanaw nak ni bakit kaw. Naduktalan na nga may titakas nga aramidag. Kahit kasano ngayon, pare. Diyak ka mo, paray. Dinadail kung ti panagtalik ni Chuleng. Binalakadan ka idi pa ilaang, pare. Di ka mga mindim ngagkanyak. Ay, tulungan ako maparay. Numabalin, kasarita man ti asawak. Makanta pa yung arod, pare. Kalpasan na, kadwain ka, yibalayaw. Bakit? Nagpuskol tarupam ngagsubli pay laang dito'y balay Sebyaw. Kalpasan tinaramid mo. Agasam tadapay ni pari Orlando a bodyguard mo. Pakawanan na ka din, bakit? Numabalayin, maray. Ikampay ko man ni pare Sibiyaw, iti may sapay agundaway. Agtal na kasi ka pari Orlando. No di mo kaya't ang mairaman ka iti apamay. Ay, wen maray. Sikanti baka mo pare Sibiyaw. Diyak kaya't agurain nak ni Mari Chuleng. Narigatayin paray. Kuna man no naturid ka, paray. Ay, wala. Sapalin na saritahan na ito'y paray. Umuna ako ni Jipalay. Sumarunukan tulatan paray. Dayta ka dilaang ti umayo ibaga, Sebyaw. Ay pakawanan na ka din, bakit? Ikarek, agbalbaliw akahon. Awan ti oras ko ang makisaritakan ka, Sebyaw. Ado pa'y tinaskan nga aramidak. Ha! Ditakan! Anya laki din na ya. Saan nga minanasaya at tinaramid mo, Kamsat Sibiyaw? Adala nga rudan ti asawa. Agbiro ka pa'y lang iti sa balay. Anya nga ita. Si kamot lang ti madusa iti dakais nga ramid mo. Ikarigatam ti agbalbalaw. Kung saan ka mauma ang mangay ayaw iti asawam. Mga nudumteng tutial daw. Kit mapakawan na kan tumutlaang. Papagayam. Ditan tinagpatinggaan ti maysa paya pakasaritaan iti biyag nga intay pinaulwan. Agin sasakay. Dito'y drama tayaw. Anya laki din. Insurat ni Niptalia Ray. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Isagot mi ka na kayo, ti may samanen nga istorya, nga inkam pinaulwan. Buy one, take one, alungon. Dito'y drama tayo, anya laki din. O na yan, Maximo. Nagdakkel mo tanday tangangam. Unay kayo laki din na yamanang. Agkapkapiak nga rudmay. Nay, apa yan? Naunag matan ti sinaay mo. Agpampanunot ak nga raw di tinapinta sa negosyo. Tay mabili. Tapno bumaknaga kadagaws. Adayamot kasta. Ay adamot nga agpay so kwarta, Maximo. Pagpuunam kit de sakbay ama ibos iti kababartek mo. Diyak nga rod makapanunot no niya ti mabalin ang negosyo. COVID mat ita. O di, punirarya laangan. Aha! Abay! Awanlat sa bali mo ten ayamanang. Dayta ti pumatok ita. Gaputa ado ti matmatay, gapu iti virus. Anya?
Nay, anya ti katawaan nyo gay. Manang Berta. Kasanaw, kat nakapanimid ka, may dito'y parangan niyaw. Ay, kaskala ni Ninaw. At dangarot pampanunute. Anya nga tayo tinapintas ita negosyo. Adamaw, sigurado apatok ita panawunday tao. Anya nga ita. Ay na, aglako ka iti buy one take one alungaw. Anya? Hapay, awan lat sa bali mo tinaya amay rekomendayaw. Agpada kayo matain kini manang simang. Nanyalakit din. Dayta ti kumita ita. Gaputa ado pay laeng dagiti matmatay. Gapu iti virus. Ha? Le, kasla mayat sabat niyag paiso na ita. Ay agoray ka man. Ta panunutik ka na imbag. No kasano nga irugik da ita ang negosyo. Apay ka di apinaya bandak, Uncle Maximo? Di met agsapsapol ka ako na miti trabaho. Wen nga rod, Uncle. Dandanin aganak ni bakit ko. Kat awan pa'y mo't la trabaho. Nagrigat mo't ngamin ti agsapol iti panggedan. No kasta nga raw, si kante alaek akadwa kiti bangunag ang negosyo. Anya negosyo dayta? Aglako ta iti memorial plan nga adda kakuyog na abay one take one alungaon. Anya? Kasano ngay dayta tata? Isursur tayo nga raw, tilungon? Katwen na! Ilugan ta iti tricycle mau. Di ka madanagan, taarkila ag ti tricycle mau, apag iluganan kadag iti lungaon. Sige, Uncle. Mayatak. Ngam sapay la kuma. Tasan amalugi dayta ang negosyo yo. Patsik apo matok ita daytoy. Gaputa panawin pa'y laeng ti pandemya. Adulaki day ti mangayat iti kasjay. Tapno makatipid da. Iso at tulungan nak. Tadwa nga gisursaur. Amapan agiaways ang mga lada iti memorial plan with buy one take one alungaw. Ay. Apayan dagiti alungon, Maximaw. Ay, uray aklasimgara nakakita ka dagita. Ay, uyo na yan. Lakok dagita, manang. Dito ipailaeng balay ti pangipundok Gaputa awan pa'y mat opisina may. Anya, ay maguray ka man, Maximaw. Anya ka diti kayat asawon dagita alungon. Agnegosyo ak nga raw, manang. Aglako ak iti buy one take one alungaon. Anya, kat imbag man no adamangayat agumatang kadagita. Anya laki din ayan ni manang. Adda makalakadan iti kastoy. Bayad lang ti maysa ti bayadan da. Ket addan dua alungon da. Income isursor kini ko bayasay. Patsek nga ado ti gumatang. Ala nga rod. Sapay la kuma. Tamalako yun dagiti lungahon. Tapno saan mo nga isublipay dito'y balay. Anya nga tano. Sampulabon. Anya ti kayat mo asawon, Maximaw. Wain, busata maun manang. Gatanga maun da ito'y damo aseti buy one take one alungaon ala kumay. Anya! Ay, nagluko kan. Patiltilan kan tupay. Pangtidak nga'y kumaiti maysa. Katawan mo't asawak. Ay, luklukon naksamat. Ay, win kaya man niya. Mala, saan nga ruday? Isursor milanga indagitaw. Gumatang kayo ni Tilako Bay. Nalakalaeng ken ang mga no kasapulan yun to ni Timabay. Anyaya dagiti la ko yaw, Maximaw. Kubayasay. Kitaan nyo, Ana na Berta. Nan, kita agman.
Apay tauray yula inlugan ni ti tricycle. Lungon mo't dagitaw. Dagito'y kaday ti kunayo ala ko yaw. Wala na, gumatang kayon. Mayat da ito'y, tasaggay sa kayo kinilakay mo. Ay saan? Yak pa'y gumatang, tasanak pa'y amatay. Sige ila ko yung dagita ka dagita agsaksakay. Dakita lang, no di da kayo ipakamat ka dagiti dadakal nga aso da. Anya? Apay ngay, asaan ka gumatang? Ket si Kamay, takin ka panunutan iti daytoy. Ay oray sa anak pa'y gumatang, gaputa sa anak pa'y amatay. Aha! Alan, Uncle Maximo, aglugan kayo niti tricycle tapagandare kon. Pumanaw tayo dito eh. Tama nga no ipakamat na tayo ni Nana Berta kadagiti nagdadakkel nga aso da. Ay wen, hinta ka rutain. Ay, hidyak kaya't ti makagat iti asaw. Umay kan, Maximo. Mangantan. Nakalbuto akon. Wen nga raud manang. Ay na, talaga mabisila kaun. Nabanuga ka nag-isursor ka dagiti lakomay. Alang nga daw, mangantan. Ay nga maapay ngay. Manon nga aldaw, nga isursursuryo dagita alungaw. Ngam kaslawan pa'y mat nalako yo. Ay, talaga nga awan. Makaunget damay no makita da ti lakomay. Ay, no nagadun to mat ngamin ti mabalin nyo nga ilakaw. Lungon pa'y laang mat tinapihiliyo. Tiyamok nga min kat patok ita panawon ti kastoyan negosyaw. Ay, saan mo't kayam? Ay, lawlawan ko na nagnegosyo iti kastaw. Alan kupayasay, agdorbil kan. Dahito abalay ti paglakwanta. Stroke patient ka, tailakay ditaw. Saan datangata pakamatan ka dagiti aso da, Uncle? Nagdadakkel dagiti aso da. Awan lakit di laban ta ka dagita. Saan mo't siguro nga gunget akin balay. Damagan talagang mait no gumatang da itilako ta. Alaman lagin, siya kaun tagdorbel. Atay ta, adan mangilukat itigay. Wow! Ay, nagsiksimot na babae. Naimbag abigat yo. Anya ka diti maipaay ko. Aha. Ay, naimbaga bigat mo, ading ko anapintas. At nakadi, dagiti akin balay ti daytaw. Akwa, tata. Siyak tay apo ko ti akin balay. Ngam naira na nga awan data. Anya ka diti gagarayo kadakwata. Kuha kumaading. At nangamin lakomi. Amangan no kahit yung ti gumatang. Kasta ngagpaisaw ating siksay. Anya ka diti lako yo? Makan ka di? Mabisinak naminan. Ay, saan ating? Ang mga no kayat nilulom ti gumatang iti buy one take one alungon alakumay. Anya? Ay, kunakla numakan ti ilaklako yo. Lungon mat gayam. Angam, mayat sakit di ngagpaiswa. O sige, sumra kayo pa'y. Tapag sasaritaan tayo ti may papan iti ididya niya yung kanya. Ay, agyaman kami ating siksay. Ala, umaykan. Makalakutan saan? Ay, first time. Sapay la ko mga rito kasta, Uncle. Ay na, ayos na dya babae ha. 5 aset tinorder na. Inkambas na kanupay kadagiti da dumaa kakabagyan da. Ay dakkel ti maalat, ano matuloy amin da gijay. Ngarod, Uncle. Ang kasano day jay? Itinto la kanon ruwar ti pagkikitaan tayo. Apay ngay adi na kayat nga agsubli tayo di balay da. Baybayam latan na. Pinapatag ka, makalako ta. Uwan bakit di Uncle Maximo? Alang ngarutan, dumsag kayon. At datayon dito balayaw. Ay, agyamanak.
Malagarod, inton maminsan manain. Aginanatamat inton bigat. Akaiso na magulpi amin dagiti lakot Aginanatamat Sige nga raw, Uncle. Agawin akmat tayo. Naimbagman, tamagulpi amin ang dagiti lakoyaw kani Kubayasay. Ado nga rod at tinagurdar ka na kayaw. May salaeng a tao dayjay. Nakatsamba kami kini Kubayasay iti bayer. Kat, nasayat ano kasta. Sa dino nga'y tinaglakwan niyo. Adayo ka day? Di talaeng nga bagatan. Tay ngay apo da bilaw ken manang inyang. Stroke patient. Naranaan mi nga mentay apo ko na nga da iti balay da iti dapan kami. Anya? Kat no awan mat amok nga apo ko na. Awan nga min anak da iti asawa na. Nalabit nga apo ko na iti kaanakan na. Sa bagay. Sapay la kuma, tanasaya at ipagtungpalan day ta ang negosyom. Ay sigurado da ita. Apaman ang maalam iti bayad na. Agdoblin taon ti puuna. Nalako kaon dagiti lako kalungaon. Apaman ang mabayadan dadagijay. Ay na, baknagak taon. Ngam kaano da ngay ngarod ka na abayadan dagiti lakoyo kin ni Kubayasay. Inton umaya Domingaw. Isagan na pa'y kanaw ni ading siksay ti pagbayad na. Apay, ading seksi ka day, tinagan ti manggulpi ti lakoyo alungaon. Ay saan na? Awag milaing kinkwara ti kasjay, gaputa nagpintas. Nagsiksay. Oh, saan ka day, Kubayasay? Wan nga rod. Kurso na adak samot ni ading iska. Ay urayang pa'y makabayad, sakpay nga armam. Ang mga no ilibri na tilako ta. Di kagdanag, Uncle. Urayak pa'y amalpas ti transaksyon tayo kadakwada. Angam, apay asaan na akayat akasarita ta dagiti bakit kan lakay. May mayat madlako man o makasarita ta ida. Bayamon Inapatay kat makalako ta. Daytoy Jabe, ti pangiluganan ta kada gito'y alungaon, Kubayasay. Saan nga umanay iti tricycle? Wan, Uncle. Sa ngapulo alungon ko naman. Mala, isarte mong tilugan. Nagijayan ta iska. Wan, Uncle. Umuna ako na dumsag. Hello, Tata Maximo. Adda kayong matgayo man. Ay, wen ading. Imot men dagiti 5 apari sa baywan tekwan alungaon. 50,000 ti may sa apares. Iso 250,000 amin ti bayad na. Wan, Tata. Amo, gaputa imbagayo mat idi. Di kayag danag. Imot-mimatan ti pagbayad mi. Ay agyaman ang ngaron no kasta ading. Kubayasay! Idiskarga mo dagiti lungaon. Wan, Uncle. Kakadua, tulungan yun ni Manong Kubayasi amang idiskarga kadagiti lungon. Uy, Nisko! Tata, adto yan ti bayad ko. Anya nga daytaw. Day, saan mo't akwarta daytaw ading siksay? Ay, di daklok ko na. Ay na, saan kayo aluklukwan, Tata? Cheke dayta. Isukat yun to iti bangko. Addan pirma dalolo kan lolak dita. Anya, kastoy ka dayti, chekay? Ay, nagdadakkel mo tayo. Un, Tata. Sige ha.
Mapan kamin kadagiti kakadwa. Iyawid mi pa'y dagiti ginatang mi kada kayo. Agyaman na. Ay, agyaman na nga raw, adeng. Ay, intan, kubayasay. Intaman isukat dito at cheke, di bangkaw. Alang arudan Uncle. Lumugan kayon. Apay gay. Talbog mat gayam dagito'y ajikay. Awanan ba inday dya siksay? Linuko na talaang. Awanin Uncle. Nagbali na bannog aso ti bannog ta. Pimanaw gayam ni di balay dananay niyang. Katulong damot lagayam day dya babay. Nalabit amudos da day jay. Tapno makakwartada without puunan. Awanin tata. Intaraydan. Ultimo punam. When nga raw, ayawanan, ti kwarta ka na greg-gregatak. Ayawanan. Ay, Maximaw. Ay, unay kan. Mangagaging ga ijerwar, tiro nga abmaw. Anya ka di ayatin na pasamak. Awanan, manang, naloko kamay. Peke mat gayam da nga apaw, damanang inyang. Katulong damot lagayam dayay. Tidakis na, linuko da kamay. Talbog at cheket imbayad na. Ay, awanan, antay. Awanan pagpunak. Ay, anya lakit din. Apay ngamin anagtalag kayo adagos kan kuana. Gapo ka dita sexy. Di kay lakot ngamin ang nakadlawang. Kat saan pa nga ijay balay dati nagideliveran nyo ka nagitilungon ala ko yaw. Ay awanan isudan tinagnumar iti kwartam. Maximo. Anya laki dinaya. Naglaka kayo lakit nga minay na nagtalag kinis ka. Gaputa, siksay. Anya laki din. Ang manyakay nga raw. Peter luck next time lagay. Kun saan kayo nga basta agtaltalag nga may iti sa bali at tao, kakabsat. Ala, papagayam. Ditan tinagpatinggaan ti may sapay apakasiritaan iti bihag. Nga intay pinaulwan. Buy one, take one, alungon. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Insurat ni Arlene Gomez. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.